Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Sangut. Em mà wash phần bao là bằng bằng ông cái là chia tem thế mà xoay thì với nó bằng ông bắt tập chia hai cái rồi ông nắm một Apa apa teh tapi kun saya kun tu lo intip teh so so. Kun saya pergi warna apa kesenjuk kinongnya taksi. Jadi kesenjuk body mah ini sendiri. Ini tidak kena. Dia tim yang mesti. Ni wan kedua nak mati. em là mà về cầm chú chia nhà hàng chia cái là chia xoay về bahasa Arab long bahasa là cô ấy thì con mà xong bala sih yo bisa wannya tu kana ikenya ni the ni mis kerja tam mungkin kita nak dengan nak ngongan ya pada hana tengah mood mau Inggris mau kumno ya pada orang mungkin dia long utama tapi pada kerja hana tengah mamju untuk masak musuh lain itu dekat badan dekat lagi kat kantam yang lain poin ini kita sajing sing kong beltinya do Ïohi ni parado Promotional ni iba yang kedua itu kajing sa Kren po awin nu para banyak kali kamai dan kembali di kong kaseng iwan ni ban I'm CME bat kunju ban pendem yaitu Draibar Kren kemudian cek tin bat kuat hidup ba kompini Nongñiah sudah misi Khmat di kai ke bana kajing kaseng misngau ni naru bengi menem step lor betul ba keluar ke Ïohi halo kecing sya Kren cuy gong tu Draibar dan kecing Sofia ni kuat mani kendu Ïohi dari ni tip ke segi dan dalam jong kam kecam buat mengi hidup kunjuk Draibar ni dan jong kam di dah kecing ya Kren kang hi perang welam ni wan dari kendu tadi ingsa Ïohi kenang bagi dia dan hidup kam sya halo kundu kata kecing dia medan step thì hadin mai lo yo ban Kren bat I ga matai ya halo ta jingsia bat mira sngo sya ta ga jing Sofia bat ka jing sosi kamtam namargi ide kaseng dope di kena kali kamai no ni taksi terada uwe u banyak taksi un le kinu di kam ke ba jabo hakin nam salang kata kala kata ngi di na kata karau I ikong ila ang ba pimli ban Snow sir mesin lagi pin don kata si snow ting ni kum kaseng gin yai budin ni gini kam but kaba Khmat du lagi kalong ka jingkwa si kalong bo uni buru bele ni kam ngitip alor bi I alor tu ka lak tai bor ndem step but kum ju ro bo I gani ga jing panpau jing kum kaseng bo udai ba mi Khmat ba man panmap khnang ba ka jing singan ya kini ki produk Promotional segi badan kecil na Khmat kan don haba kilai kan bunyi ba caka haba kilai namar ba haga jing siang lo ipi kum kini ki produk Promotional segi ba don ciduna Khmat wat ka bai kali ru jing siang kali ban siteng dor kam dai bangin cim kador ka ba kum yang ni pro ka no kata ka we nata ka ba ya kali he ipi kum ki bas long ba kerja syong ke Turki ke bendan ke we sit ke ban free dan ta Turki hot nimla ban ong kata teng kadan habo kemdan mungkin di bulu kila ban syong mandun ri hadin ba kirum kini pok kali kirim pelak ke caka bagi yo syong kum kita ko ka benda ka bagi ki produk su kiri ban yo benda dan re bun kum kita kam chu don ko te hakani ga por mi sko ban pau ba
kita ba ki nong senong jongga jelabi cumi bakin sufu ke bakin ni rugi kidon kambun kahok bakin im bandengi namarngi ni don khmat ni don gekti ni don beksap nyila balik ke kini bepilih kidon kambun ke jiram lagi ti kumta na kali kaseng ni kwa ni bakin ni ke ba kamtam kum kini ki blok cumi bakin yo ban Leit sup ban sup ke kenang ba ka jimut sing perkat ki ro nolor kidon hakum kini ke jing mo ka jing donal thong hat bakin yo jing kemen ke kum ma ngi ru yo ke jing kemen ti kadu kerwai nasno ban ai kublei ya ikong lu ibala dut ban bi Khmat ban Kren hor gini namar ba teng pun ki bri ngapi ki kendu ya gijing ha gi im chongki ndai ki nut ban bi Khmat ka sukut no tang haki ndai ka jing bi Khmat tu ikong kala ban nong nuksa bat kan la ban nong ka jing singan sekwe ki produk personal tu ba mo duna dot met pemaki ru semua sengai lang kan ya bagi Leit sing leni la daga don kan lu jing ya la bi Khmat kan ban Kren kan kenang ba kinu kiru sneu le kinu kibreu ki ba Kren sneu persya iki kan Nongñiah sur ni we have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot ek snong nongi kwa yo sngo bhan ek snong de la khot kala yat dikila pen sngo hina snong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ru ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban su thu bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini ki project. Nget yang nga opi kabakadu ki jimontoy. Kanlong yangi ki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.